Yeyo reka nongere nguhe ikaze nanone wowe udahwema gukanda subscribe kuri Joshua TV Rwanda. Imana iguhe umugisha kuri byose twamaze kugeraho, ni imwe YouTube yanyu, YouTube y'Abanyarwanda. Noneho muri uyu mugoroba nzanye amakuru meza cyane, dore ko ari n'icamugongo ku witwa Fahami Latifi ko we yamaze kuba yirukanwa, ndetse bari gushaka uburyo ki bamusezerera, ariko muri aya masaha asize iminota igera nko kuri 30 witwa Fahami Latifi we arije mu Nzove kureba uko abahungu bameze, ariko ntago yaje kuba yahabwa umwanya wo kuba yagira uko atoza ekipe, ahubwo yaje kuba aba nk'umuntu waciwe amazi muri staff ndetse no mu bakinnyi muri rusange. Fahami Latifi we yaje ku myitozo muri umugoroba, ariko abayobozi ntabwo bamurebye neza, dore we ko ategereje agera kuri 32, ndavuga miliyoni ava muri Rayon Sport kugira ngo abashe kuba yabyibuza yakwerekeza iwabo cyangwa ashake n'indi ekipe. Ariko bivugwa neza yuko uyu Fahami Latifi amaze kuba yumvikana na ekipe ya AS Muhanga, nawe ngo kuba yajya kuyibera umutoza. Ese nibyo? Reka ari amakuru ari kugenda acicikana avuga ko Fahami Latifi agiye kubisikana n'uwitwa Elad Mohamed watoje ekipe ya APR FC mu gihe kingana n'imyaka 2, dore ko uno mutoza yabashije kuba yageza no kuri byinshi. Fahami Latifi rero agiye kubisikana muri APR na witwa Elad Mohamed kabisa. N'amakuru agenda acicikana avuga ko uno mutoza Fahami Latifi afite ibibazo byinshi, dore ko afite amanota makeya, yakinye imikino myinshi ndetse imwe yagiye ayitsindwa. Noneho abareyo bakavuga ati ntabwo twaza guhora na ekipe ya APR FC tudafite umutoza mushyashya, ariko ibiri kunugwaho nk'uko bigenda bivugwa. Muri rusange abayobozi ba Rayon Sport abo bamaze gusohora itangazo rivuga ko uyu Fahami Latifi yamaze guhagarikwa, asigaje kuba bakurikiza icyo amasezerano avuga. Sinzi niba warankurikiye Rayon Sport ikijya gushaka Fahami Latifi akiri muri ekipe ya Mukura, narakubwiye ngo ese ntabwo Fahami Latifi azasohoka muri Rayon Sport nabi, cyangwa bikazanurwanurwaho bavuga ko bitazagenda neza. Reka tubitege amaso, gusa nk'uko nabikubwiye ni iyi Rayon Sport ikoze amateka y'uko igiye gusezerera Fahami Latifi. Fahami Latifi hashize imikino 3 yonyine, bakoze amateka muri shampiyona ya 2025 2026 uko babashiye kuba batabigeraho. Muri rusange birakomeye rero, birakomeye kabisa, dore ko ibingibi biri kugenda binurwanurwaho cyane rwose. Muri rusange reka nkubwire n'andi makuru agiye acicikana. Umutoza kabisa bamwita Spitira, Totten Frank Spitira kabisa, watoje ikipe y'igihugu Amavubi. Benshi bavuga ko ashoboye, ariko abandi ntibabyemere. Ese aba batoza bombi uramutse ubahuje, uwitwa Totten Frank Spitira n'uyu nguyu uriho uri gutsindwa match, umaze gutsindwa match zirenga cyangwa zigera nko kuri 5, wahitamo iki? Reka nkubwire ko witwa Mukandayisenga Kaboyi nawe ari mu baza berekeza mu gihugu cy'u Rwanda, aho yari amaze kuba yanahabwa n'igihembo cy'uko yatsinze Super Cup ibitego bigera kuri 2, akanatanga n'imipira 2 ivamo igitego.
n'andi makuru menshi agiye acicikana ni hano wayasanga, ni ama update aba agiye agezweho. Icyo gusaba ni kimwe gusa, reka udukurikirane. Ikipe y'igihugu Amavubi nayo ejo izesurana na ikipe kabisa, reka tuzabikurikirane. Yari Joshua TV Rwanda, reka nkubwire ngo ciao ciao, umugoroba mwiza.